Ketheka mutegeri mwende wa Meru TV wirigiro bwakwa ntuge kunithirite njega riri nirio igita ria gikabo gia siasa tugitegera mwerekeraji wa mugongo ninge kinyangano ya gisiasa narua ni tuko twithirite tukiwatanira na mheshimiwa Mugambi Angaine uranwe ni member of parliament aspirant 2027 kirishugo mbunge kia Bore unibetawa Asha Mudharimi ngwere karibu sana kire gikabo gia siasa na thank you for choosing us inya tugitegera siasa cia mugongo. Karibu sana mheshimiwa, good evening. Asante, good evening. Ibwega muno nuntu bwa kumpakanya gaka Mbeya TV nen Meru TV kena pomba kwaraniria na antu bakwa baburi antu mpendete muno na antu pete shima muno. Asante sana. Asante na karibu ni bwega nontu boitikiria our invitation ninge kurutogambi bwaku kiria kari nabo ni bantere shia Bore ende mbere tu rokira kiria Bore na yara ya bata kiribo ige kutigira mitatara iri miega ya maendeleo tutegere mantujara najo jedrite kiringa biongo byonyomba shia nteto Finance Bill 2026 narua upinzani vinara ni bashumiriria reo Kalonzo Musyoka bagitariria iraba kugani an alternative Finance Bill ya 2026 akoringana nabo bare vinara ba upinzani na bakimeneria kiraba kuga ni igeria re Rais William Ruto agwita na mbere kuinyilia mwananchi nontu bongarama ya utoro moni yaku yegie mantu ya yegie Finance Bill ya 2026. Ibaga muno narua imbonere urabinara byetu bya byama byetu Kalonzo Musyoka Gachagua Matiang'i Muturi urabaririe na miaria yao yukari miaria gutethia Kenya nuntu Finance Bill ira yejete ikainyiria antu ba Kenya muno na utonga bwa ndiguru bunde bumanaia na nja ile anini chikomba kuthithia economy bubwega na ndi bainyiritwe wana Kenya ibainyiritwe muno nuntu wa Finance Bill ira yejete na inyerenge yejere still no yainyiria antu ba Kenya tututara urainya petroli yongwe ekweja mauta ya petroli uraja itithiruo ma bei antu ba Kenya ibainyiritwe muno ija ojuketie bundo ukamikira mirigo ukamikira murigo mwanka nande tukinyetie ara tutiumba nyago egweta itambere ende kuringana na vinara bietura mbigirwe bakiuga baina moroto jo mwega jo Kenya moroto jura jo mbote diantu ba Kenya moroto jura jo ka reduce taxation moroto jura jo kareta education yetu sasawa moroto jura jo kareta ro yetu sasawa na economy yetu ikabua 2027 twajukia thirikari manto ja jonde baririe ya ukari manto ja mega na ja kuguna mugongo wetu jwa Kenya. Sure na bunge na bura bwithirite bukiarirwa te asiasa ke indi inya mawakili ni koti ya Nkavegoro High Court gwikira kirore na kulikithia kwengatwa kwa Gachagua na njira ya impeachment. Bamwe bareganite bangi ni bamukirite mpumi ibari na gekeno kiri akwa kinyagera nti mwana sheria azariman judgment itira thongomere rutere rwa mheshimiwa Gachagua the people's deputy president rutera thongomere puru nonto teumba kwira muntu no kwewa compensation nonto jara ya kare no achokwa baka hold still impeachment ndeto itu kugwatanira chio ijire na maoni ya wana Kenya kire ya pingamizi ekurigeria Gachagua uratiumba kuromba gitekia kio president egitarari ejete lakini still mheshimiwa Gachagua atera exhaust avenues chia nenkerwa etuireriega ituko expect achoka kire appeal court mantu jomba kubua
nontu koti cionthe takaithingata jaria jonthe jagitite bura jeri koti irengi kwijo beta bakona iya mega na yangi bakona jatibui indi akwa koti eje nira gitire bura nira tumire kana nira kan rekire gashagua mantu jamwe jatibui utuomba kwa compensated 50 million yarafu choka wero still you are being impeached kwa judgment ire tera bui irari biased na inya metho jari mani tukuona irari biased na to in support of our Rinda Gachagua endere kupasu igamba riu to the highest other courts. Sure, na ndikanie mutegeri wetu twi live kiri mitandao kinade Admiral TV Kenya no ithire ukiruta moni yaku igirwa rie rwetu rwa ntugo tugiwatanira na Mheshimiwa Mugambi Angaine witonyetie kiri ngurumanio cia siasa cia bure giti kia mujumbe bwana Angaine no ntwengwa no ntubwae witonyetie kiri siasa cia gutweka mubunge wa Kariba bure. Bwana Mutharimi kira gitumite mono nkenda gutongeria antu baburi buri ndiguru imwe ebata mono antu batamenya na buri igategerwa bubwa kuri na nteto nyingi iria ite untapped ku igicunjene kiu kia buri na ukejotegera muno imbarana iria na wana youth nkaria na ekuru nkaria na professionals nkaria na pastoralists baraba baindene gicunje kia bure na groups nyingi muno ira nchemana na cio cia Akariba bure na ukejotegera ura bure kari nontu oni ndenda leadership ira kwenda kwejana ni utongeria bubwega bwakwaranairia na antu bubwega bwakuretaga antu amwe kenda tumba kushat the way forward kana kuikia tukategera na kikina mono mantu jaburi jaja konetia antu baburi kenda untapped resources ira chiendene buri tumba kusitap turi amwe as a team kwa woni nkanira leadership wenjega kenda untapped resources ira chiendene buri tumba kugitabura guchokia buri arebwirite kwithweri no tonga baburi ibu nene mono sure tukethira twitonya kiri specifics cia mantu jara jo revision yeku ya Akariba ntere shabure indi nwithirite uri mutongeria kiri guntu kiri sector mwanya ni tia tonya tu twa utongeria turawithirite uri na tu over the years twithirite twiki ku prepare nontu bwa kujukia utongeria na gutongeria Akariba ntere shabure kenda withira nabo ukibaunia antu arangi ukuga ukethira ukibakinyithia. Bwana Mutharimi uni inditete ngugi na thirikari au kabere nkija kuma kenda mpumba kunjoin biashara ndachoka ndi kuma au imbitete ngugi mono miaka 5 na thirikari ya munya ndero angine ro Public Service Board na ndende rwangiro ro Public Service Board ndombere gutethia antu baingi muno kingugi baburi kuma the fourth president Kenyatta na mpere ngugi rwangine rwa parastatu ya thirikari itawa Kefis na Kefis ndakaraku for 6 years na ndambiria kuthoma mono Kefis nontu ndiraga na mantu ja ukulima na biashara kwa experience ira mbithire twangwa ndi na cio kumania na ubatuba mantu ja kithirikari ubatuba wananchi inkuona woni nimpomba gutongeria bure ndi na leadership ya unyenyekevu nontu antu babure bakejontara ibo mbusi bakwa na nkethero nkiba eja mathuganio kana gutu gwakwa nkaba bakampa nteto twakara mwetu twinthe tukomba kuona bure ni atatumba kumitindika na ndi na experience ira ndakwira ndi kumanya na kithirikari
uni ntekona bwena inya nke represent antu betu baburi the great people of buri ndene mbunge na kumara mbunge ne kenda mpumba kuba tarankuru kike mantu jau jange jara tumbo tethania nayo ndene buri ija maingi mono tumba kuthia buri ende twena urumwe. Sure. Na oriuga putting mwananchi first, gutegera najo ni mobatu ya mwananchi. Gutegera ni kiongwa kibati kwethera gikithithwa kenda mwananchi nwe aithira kiguneka na gukenera utongeria ntere shaburi. Nijare kuya uyongwa ya usukumite ukauga nande it is time that ningie kwa siasa akenda mbwithia 1 2 3. Buri uranda ndambia kugara twina mantu untapped wealth in buri. Bwambere buri ni antuba ni arimi na biashara nyingi muno ni orimire ndene ya buri nande ukeja kwa mumbunge woni nkabateria muno kiri rwangine rwa kurima mbachwire kinya ketha itukunenkera fertilizer ere onandi na bei nafuu kinya inputs inge chia kurima kinya cio no mwanga tutegere ura mpumba kubatethia bakonaga na moguri ya manini bui bumwe bungi roje mono roje mbeta inya na mbeta ambira antu bakwa baburi the great people of buri ikanani tukeja kuona ruji nja cietu na tukuona ruji cia kuthithia irrigation kuma katuge for example ntumburi mairisaba ruire rwarera runthe tukeja kugita buria kuona ruji ndenda buri ya green tuthithia irrigation mantu ya kunenkairwa mitukaire je thotejo antu bakwiranga ambeje obutethia no ntu bwampara uti mpara yeburi ni utongeje butio bubwega no tongeria brandetete ijabu twina ndamu itawekia njuri inaja bakibirishia ndamu ewe kwinirwa gita muno ekira wekathithwe newe ke tukeja kutapu ruji ru kwa kuma ndamu neu roje rutethia antu baburi nkuruki na antu baburi utem muntu omba kuwa nande ankunenkerwa bia kuria anga ankuthitherua batu antu baburi ne antu twije gwichwira na njara cietu na twena roje rwa irrigation rwa kungana bore I promise antu baburi bore ka green na bore ikethwa ina bia kuria bia kutosha bungi bura kuona antu baburi bakwenda muno amwe na kurima nandi kura tukarima itukwenda twithwa twina accessible barabara ira ciumba gwita products ira tukethwa tukirimaga tukomba gucikia market ira tukwenda gwita kwendia nontu nandi kira gitwingirite muno kinya barabara ira tubwirite kwithwa iteturi cionthe ngaturithia barabara iu kinya ketha teramigekirwa ira nyingi tukwekira maram iria itiumba kinya gukiuraga mukurima agaita product yewe agaikia thokone atena thina ngangari gukua mano ntubwaye anga jawi jara nkwenda buri ithwa ikari igitare yakwa ndiaba ketha bampete kanya bithwa ndi mpoi yao na tukiga na nabo bungi bura nkuona ndene buri ni mantuja insecurity nayo eu imanto jara tukakara nthiguru twarie na aburi twithwe twina rwangi rwa enforcement ya thirikari na twithwe nanya twina nyumba 10 information on the insecurity tukethwa ni gupass bubwega kenda tumbokaria intobietu tutena thina eriku kana eriku bungi burangekira manani muno ni education rwangi rwa education naru nkarutegera muno nontu twina talents nyingi ndene buri ana betu baba inge kwibo bakwenda biashara kwibo bakwenda
kwewa jamantu ja nyomera itotumira muno thimu iji cietu nandi thimu iji cietu itithuki thimu iji ni gutuma mwana ora tukonia ora utiaba guchwa mbeca uromba utumira thimu iji kire YouTube na mitandao yengi yonde kenda no ntuinya wena kathimu gaka ugo nukuringana ko biashara yaku inyande gurucia ome na inika mwekeja barabange nabo batera kinya kiwango kiu baraba katuga inya kinya music football saloon manto jaja ujonde antu betu nkabonya utiana kubaretera inya antu baraba kabatera yankuruki na te manto jakwe gwikwa kosi che mieri ithatu tuyumba gutethia mwana omba kuma noti abura omba guchitira ngugi inkwenda kinte tuchionde twekira kithomo mbere twekira ana betu na ngugeira bonde ba otarentira muntu enio ngachwa barabomba ataramu barabomba kuba ikira raini ne bubwega kenda bomba bongo abachiandika baraba kashiandika nabange batiomba oshiandika tukabatira scholarship kuba ikiambere atwerenge ire inge chiembere yau nkoroki nontu tui arimi ndene bore I'll make sure kede yandere twina nyumara twina variation teri are onka kitumba kwetho atukiendia itobwirete kwetho atukiete kamantu ja yogurt itobwirete gutega mantu ja cheese itobwirete gutega mantu even meat nikumanya kire urethi bwa ng'ombe mantu ja jau weja kiri ikwashie itotiga gutega gikwashie kiake tuchaura nje cietu gikwashie kiomba kuthithia mutu na mutu jojo jukethirwa ijo ko exported to other countries na gikwashie ogiki no tumba kureta antu betu bakathithia societies kana tukabagwatania mtu amwe bekethwa baina factory yao ya reservation ya ikwachi for a long time kena tumba inyochwa market. Apart from that nende twina ante tuira tumba gikwachi gikiri cribs iji turiyaga tumba kuchithithia batu twindene buri which is possible nabu bwakarika tuchoke tutege kairi tuchoke kiri mantu jaja jange ja other agricultural produce jame itweta meshiri mantu ya jau tuini ntobiomba kwa canned bigekirwa mikebene bigatumikira either biashara tukendia ome na bila binge tukawa twetumaira inyanja o imerene bibi nkwenda kuritana ntu babure mantu ja gweka ng'ombe bubwega tuboni ora babwirite ku preserve silage bubwega ire gumba kinya kwara mukurima akethirwa na kumba kwithwa ina bya kuraba ku sustain ng'ombe ciawe kagitaga karaja na mheshimiwa tukiaririe mantu yige urethi kingi gitwikite kironda gya Nkuje county ya Meru ni wamba bwandithia tibure yake indi nyatiania na yembe na akari na arethi baithirite bakewa mawirane iguru ya mawirane tukathithia tukakandana na agagia ba okaria ningi amba ba bandithia na bando akari nikirero bakurira ntaire ya mantu yani ntaire ya mantu jaja ni kwithwa mikakati kana ura mipangilio ya kithirikari ne wananchi iteja na yaumwe kire uramuganitie kenda ng'ombe cietu itikaiwe ndene Miru kana buri ndina mbinu ira tumbo tumira na mbinu iji ikureta raia yetu tukabaitana mantu ya security mono na kweja na information kenda ora wejete ku twithukira akejo twithukira ibaja ne information kire thirikari ire tukaraia
bumwe bungi barabara cia security ira mbita security barabara ya ntuliro ira tubwirite kuthithia kenda nya ng'ombe cietu ciaiwa accessibility egutanguruta ng'ombe iji nio twithora tutina cio muno barabara iji imbwirite gucitura kenda ciumba ndira withukari jabubu akarika ng'ombe cietu igatangirwa in time bungi kwe inkwenda gwitana antu baburi nkabonyora tukathithia inya insurance ekukita eukaria ng'ombe cietu nontu twina insurance ng'ombe ikeja kuiwa tukeja kuiwa tutumbo ciona kairi insurance ikeja kubatethia bungi step wingi ng'ombe ira nduganitie ira nkaoni antu baburi ira tukathithia ikujukia kwe tu gadget twekairwo inya matuja ng'ombe gadget iria for example ina ng'ombe ekunja wikirite u ikeja kuiwa ng'ombe winyegete kenjirwe rinyene ikamenyekana areri iwi mbinu imwe ntegete kenda tumba kukariwa ng'ombe cietu ndene ya buri na tukathithio mbaditari nyumwera ikagitabura tukamiriduce na inya ikubya antu betu inya byo bikagitabura bikanyia muno na ndi tukwatanirite na rwangi rwa thirikari sana tuchoke tunchwe nyumba 10 antu bara banenkana information kinya tomba kurikruti ba mwankene bau constituency ira ingechi ng'ombe igitana iraia kinya bo tukabareta tukaria nabo kenda information bakeya kuigua nara kure ugo kubangwa area ere utero arungi baturetera information kenda tumba kurigeria wamba bo ng'ombe na twena utaramu jabo kuigua nkiuga ng'ombe cietu wamba ba ng'ombe kabukanyia na bukaura buru. Sure. Na mheshimiwa kulingana na katiba kwina 3 major functions cia mbunge. Kwina legislation, kwina oversight na kwina representation. Inde kaingi akari ni bafili kana wananchi na fili ya that role ya oversight itithera ikia maximized kenda gutwika mwananchi wengwa na kwa represented bobwega nikiraba bainge ba upinzani ba wa state capture baka wa bunge nande yukia some directives from not the people but from somewhere else kunaba kwa directives agwatwika inya legislation sire kuthithwa kire bunge tukiana iringerekano 2024 finance bill baba inge bakari bakiuga ringe nino inde nabo bunge ntaigwa ntaichi ntamenya bakaringa yes kiuria giki kiaga muno na imantu jara tutegete ngugie mujumbe ne leadership ya antu bawe ngugie mujumbe eta parliament abwirite kuthitha ya registration na akathitha ya oversight na kuthithia oversight tekuga o kanusha burabo kwererwa wona botebui werwa wo muntu opposition ewe ngugie mujumbe kuona kuthitha ya oversight menya accountability intobia kigina kia mwananchi tubwirite kwitha tukaritie ikiriga kira twina kyo nandi twina thina imwe ira tutegete na temiru yonka ikenya yonthe unene bwa executive aringa kiaro kinya mantu ya thwaija thuki nandi anga kumakua anga ne ate ikiriga kiuni bakaringa bakakuruka ya mantu ya mwembiro imwe itebwe ira ikuinyeria nya wananchi ende wonde mugambianga ine au for the constitution nde mugambianga ine ngathinga ta constitution ure kuga njoke nthingate uria burabo batere kutethia antu baburi amwe na Kenya muzima ndethwa mantu jau ntikuona jabui
kaba inyando mbeta rutha nkauga itwewe time tuchoke ki wananchi tukathire public participation kenda mpumba kureta maoni ya antu bakwa babure ndaike maoni ya antu bakwa babure bambira turinge rutere ruru nkabera no bwantu mambi nketa mbuge lakini nande utionaga inya nteto chia na parliament for example finance bill 2024 none wana youth baumete na wingi muno baimepingaga and we lost a lot of people ana betu nontu bwa mbunge ite kwenda kujigwa ite kwenda kwirwa irenda kwigwa jana bakwirwa ni executive na mantu jau ijo mugambi ontwanga ine akuga we burabubuyi bukoneti antu bamiru na burabwende kuringana na katiba era twinio jau ngakurukia nteje tenyakire antu bakwa baburi kana mbijo boria burenda twita na murengo yiku kwau inkuromba utongeria buratu kareta batu turi baratu gwito nande thirikari da yeterete mantu jaja tukaja change jedrwe executive ati kumba kumasu parliament yaura nande kwa masond norori kunande na iketumyo kuona Kenya ekariore kari anto bayinyekirite rabakari bayinyekirite nonto ibamenyere kuga tu baretrwa kira baretrwa nonto iba okire executive muntu ukona aevia constituency bawe akabekira thinene abarikira mirigo batikumba kamata jau tu ndimugambi ontwanga ine nimbugite nkarunga mana uma nonto uma nabu ukethwa ukona mistake ire kuthitha ibange ukamithingata amugambi wa antu baku bubwega na nonto antu bo ibo witite kugambira nara na ibo karitie na tebonka okurukia antu buthuku Kenya mzima koethia and I wouldn't be accountant among those people baraba ketha bakithaia antu ba Kenya kana baiba eja merito ira batikumbo kamata janande. Sure, na ukariria the alternative government barani tongeria bare kire opposition igurari na michamanio ya Bamatiani county ya Meru inde nitudirite tuikujira political violence utumiri bwana baba ithe bainguns kana kora kwaragania mishamanio ya siasa ngari kana brigade ya upinzani ruire ni atharikirwe na ruire ni shumbunge Kiambure. What is happening? Nonto nande ntikumekithia no kwangri na this norm kana gindu kwenda gutwika nomo akiri siasa cietu utumiri bwakora ibu ya nonto bakiuria kiu katuwirite kwa accommodate views ya siasa o muntu aina nteto chia waira onaga iri njega ndira twitite nya michemanyo na yeu tutebwirite kujukio ntuburia yani yake waigoro ngia kyaria bura bungi igekuo itubwirite kugita bura ku condemn ngunism mono no ntuomba kwithwa ina mawazo tofauti na yakwa gute sababu tugitabura ideology ciaku ciethwa ikariuna na ciakwa ite kugwatanira ito respect ora muntu mathugano ja kuga na ura kuona bubui muntu eja itabwawe batu twira baraba raia bwana nchi bara tuguchwa kura kibo ibo babwirite guchunka paka chunka ja bui na jara jatebui ewi ngogi yao ubakiringa kura bakamenya muntu ura to muringira kura agatwikia thinene kana agatwikia raini nenjaga nande jabura bakarikire ruire ni te kana rebra kini nderi rora bakarikire bura butabui Matiangi babwirite kwewa kanya bakariria wananchi bakendia sera ciao bathira kwendia sera ciao mwananchi akajukia jara akajukia jara janga kuwa ati kumba kwa accommodate
akiona jatebui akauga hapo nimekupata kana ugwe mteto hiyo twa itego tutethia batu ndene ya gichigo giki kwou I condemn antu kugitabura gwita kuthukia micemanio ya antu na menya kintu kingi kira mbonete muno muno kwina atongeri bange bakuruma inyantu bakaruma tu ntikumenya kira gikwitharwa kigwete mutongeria jou utebwirite kuruma wananchi nonto wananchi ba no bagwikitie hariku bagwikitie ara let us respect micemanio ya antu let us respect linda baraba kwaria o muntu ne yarete kiria areta wananchi ba bagachunka na njuri egitara kuringa kura no bakauga uju no tugutara kwou kukamata antu bweja kuthukiria bangi micemanio woni au ntumba kuwatanira na bungu shwa mpetekeria mborie kireke mheshimiwa nonto ni mantu ibukite kire mishemanio ya upinzani na ni mantu ethirite yakiarirwa igitenere kuma mishemanio kwambiriria ninge inya mantu yethirite inya barabara kire utongeria bakiria to that issue nayo ni issue era atongere ba upinzani bariganite niyo State Lodge golf course na mantu yege airstrip ake Nkunga Forest inyaba mo basani ni baithite bakishumiria kuwa ito bae bogatongethia muito bogatota muito ante komenya of course Nkunga tika bore inde ni something that imekuwa ikiongelelewa na nkienda kuikwa moni yaku yege ontubo nonto akiaria ngavana wire hii si shamba yenu hii ni mali ya kiuria kiu gikia muno na kiega kiri antu ba Meru ponthe forest yetu itebwirite kuringithwa ata kidogo ndujira twina chuguku kiumanagia na forest yetu na ndia tukomba kugita gichunje ya kiu gikinene ou na miario jeu na ndo kuigwa atongeria muntu akiaria na inya jeu ate kumba kwithirwa ekirite manani Mumiru uju nonto forest yetu ni atutethagia nya nonto bwari nshando nduje ira tukonywa mbura ira ijaga ni etumaga mbura yingia muno ndene area je na ndia tukagita ja kai ujikwira igitumaga na jaire tukake nyomo tukake lodge tukake anga golf course into ya bibibyo bibwirite kuthamua bigaikwa nara gutina nyumora gutina mitu yeje gututethia tugeta gwaka ngofu jana gwo kuraja na ngofu ni tonga ibyo bichetha ngofu muno te muntu kawaida ni tonga bigwichura na bigeta kuvinjari kwa bakachwira inya kinya nara ndwanda ile ibe ikwe na ndwanda ibaka thitheria golf course nara na very unfortunate kire mutongeri oro kuga kithaka kete you know that kind of language ye unte kwenda umetumira itubwirita ku preserve mito yetu itubwirita ku preserve heritage yetu na kitu kiatu kuona keke igagutethia Mumiru na kuringana na ura kwa statement imwe Pateri Ndokwa Gachagua augite are against also on destruction of Mount Kenya forest auga state road ira isagana muntu president agaitia ndege yale akaenda kweja Meru it will take about 15 minutes na agaitanguira kugitata akwenda gwita na ikathira and only the against and I condemn baraba kuga muito yoto jogitwe bauna antu batena madhuganio na batikona mbere na batena kiao na antu baraba bakeya nyuma au sure na ni Daniel Toroitich Arap Moi augire siasa mbaya maisha mbaya kwena feeling kire the people that siasa itwikite mawirane igure mawirane ebai tukathithia itu araniritie ni
tuitite garo tumekubaliana hii maneno tutafanya ende akari bakari makufil the effect inya kiri mogaruku ya kiuchumi ninginya mirandi ya witi na mbere ripoti ira tuthairwa ni mwandiki wetu Anteto Kumaburi ni baithera bari na matheta mudhuro mungento bakiruria mata ni kuthukanga kwa barabara bakiwa baya mundu nojo mutumanu ni wagibo mainya ya mwangi Justima ibwa kana nto bakiria kiu banasha kiria kiu ige kiaga muno thirikari ratu ni onande ukeja kumithingata from kumara bambiririe ithirikari itumba gwika mipangirie era yugite nonto twamiria kwirwa ntatenga hii ntafanya hii no wejo kaire ugachokerio bura waugire miru weta guntu kungi ugachokerio bura waugire kaire utongeria jabu iba kwaira yantu iba kwikaira antu ukajukia antu jeke baibia lakini muntu atiurairwa antu bakenya batiurairwa na antu bakenya ibabome muno na iketu minande bakuona nteto jaira ikwirwa tutatenga tutafanya haifanyiki kintu kingi kira kindene ya especially ni bori igontu go kwingi muno gutakinyirwa ni stima na stima igintu kimwe kinetumi muno kikukiria area yetu kana nya mugongo jwa Kenya junde especially twina stima kinya nturene cietu tuomba kuthithia mteto nyingi muno ikonetie nya kirimantu ja kithomo tuwokiria kithomo ndira mwana akumba kuthoma atena stress kana tuikaira mauta atatu tukageta bura tukagwatia ntambira menya togira yongwa ni ku affect health ya mwana stima iji igatuteithia nya kuretera bara arimi machine cia kuthiaga inya bia kurabia ng'ombe na mantu yangi ya marito jara stima kinya kuringa ndoje jara na ndi nduganite muno apart from ora ntukugaga ndamwira nene table roje especially on the lower part cia ntumbori mairisaba wena metabaro ile rwarera water table iri iguru muno na twina stima tukenja inya ithima bire tukenja bya mboa hosi ira tugatura no o stima yenye niyo tutumira kuringa roje na twina into jabiu niyo kuwa nkuga bore no mo green twina mathuganio leadership ira nkareta ndene bore kwau antu babore inkubaromba bampe kanya mbatongerie na jara nkubera tonekethia igitara bakethwa bandari mirite nkethwa nde kiroto kiu ndi nakyo kya antu baburi kiukinyana bubwega sure na nkenda ulikithiria akari ati nonto buranda rekia okwira baba ingi ba siasa ni baruta mawirane ukathithia oni jara kuwa nkiaria ijara kuga antu baburi nkathithia na nkathingata na kuga nkathithia teni ninka leadership yetu ya bure barankethwa twita jumaira twina professionals twina biashara twina youth leaders twina women leaders antu baba ndabareta pamoja timathugania kija mugambio twangaine imathuganio jana tukagwatanira na antu baba niyo nkuga transformation ya bure wala kile tata na even donors
mantu jau jakagwa na tukomba gukiria buri irungame ura nkwenda irungama. Sure. Mbere twita kirogambi bwaku bwa muthia mweshimiwa bitikiria ndome comments ijire ithatu mashokyo kuma kiria tegeri. Good advice mwesh, tuko pamoja. Solomon kuma Kirwa. Thank you. Onge kauga I'm surprised mweshimiwa au can learn showcase ya talent in schools when their school fees are high. Prioritize free education in Bore first than showcasing talent. Yeah. Your vision to the Bore resident is if insecurity is improved to reduce Okay. Hello Meru TV, Mwirigi George from Kirwa Bore. I'm asking, uliza Mheshimiwa Ngaine analeta nini kwa Bore? Ngotekia no tariri jau. Alafu ongea kaua Mheshimiwa Ngaine, mimi kama jenzi nafurahia yale mambo unafanya Bore. Ulitupea uniform Kirwa United FC. So niko sure kama a talented jenzi utatusaidia kukuza vipaji vyetu. Hiyo yau yamwe ya mashokyo akumakire ategeri jarija maingi bitikiria turekirie au ende ukethera ukiruta ugambi bwaku bwa muthia consider tari wita mugambi na ende ugambi bwako ngwita na mbito wa mugambi Ngaine na ugambi bura ndi nabu ni pa gutethia antu babore. Antu babore inkwenda kubeka bampa utongeria bubu indi ndauga woni utongeria bwakwa leadership yakwa ibo bakethwa bai mbusi bakwa na partnership ira tukagwatanira nabo niyo tukokiria nayo Bore. Ndina mantu maingi muno jara nkathithiria antu babore jaura baigwa antu babore ndabwira na tuli amwe tukomba gukiria Bore yetu ikarebu bwega. Mantu ya kithomo tugokiria, talent ira twina cio tugokiria, ithomo skuru ira itiaki nande. Kwanza twina skuru imwe ndiretire na abaruire ndeta ndethira kioro yakirwa indikirirwa giterugurwa mwanka ntikumenya ni gitariku ana baketa bioro ne biu kioro mwana akajukiria onge murango akamugwatira akamba gwitaje into ya biu ibyo kwenda tuthiria kiri ndere mashukuru yetu tuone shukuru chetu igukara to the standard itebiria naba ukarira bakarira itebi biega kenda kithomo giki tukuinira kithomo kiombo karika bwega ja wiki imanto akithomo na kithomo tugagekira bidii na kamitira ngatara ya mantu ya kithomo ni nkaungania professionals akristo pandini trainers youth women leaders baibonke kira ndene ya kamiti ya ambassador inyacha kya kweja na skuru nonto ntekwenda kuigwa mwana kaire wa Bore nonto mbasari yanga ojo ndi munengera nonto ojo no muchore okwa ojo anga noye apana ni alitibo goti ponde na mbeche iji chiao cha CDF techa muntu ibwereta kugawa ura ibwereta kugawa kenda na beto tumba kubateria na imbigirwe ndagwirwe muno nonto bwanasha outweterete opposition ya yukedirikari education kana kithomo kiana turenda gukiethia free kenda nyamba sari ya iji tukani kigina kega CDF twetha twi nakyo tugagitira nandi ketha ikwaka laboratory njega tukongere nyumwera institutions ira inge chiumba kuthithiria ana betu talent njega na gukiria talent yo una ndo kuigwa bau bakirua kiu kirabu kimwe ntethetie na indabere nkabateria mwanka bakinye to the national level kwou ona mwente no tongeja bu no kugita no kumba kuthithia jara kumba thaiji na ya maingi jara kumba kuthithia nya nte mujumbe nte kwenda rieto ni mujumbe taitu apana. Oni mimi ni mtumishi wa watu wa Bore
na watu wa bure na wapenda, nipatieni nafasi, mpeni nafasi yeje kenda mpomba bwitira ngugi ura ibaterwe ura leadership ekukara ukiga nagwa nantu utekurumana teto injega cha bure ira kenda bure tombo mireta arebwirite. Bure is a potential constituency. Tuina mantu amaingi mono ja bure jara jombo teja ntuba bure mono. Sure. Bore is a potential constituency. Ni bwega Mheshimiwa Mugambi Ngaine for accepting our invitation ninge ukiritoga bibwaku kiri akari ba bore inyanshokerie mutegeri wetu nkatho ni bwega no ntuboko tingatira mubango jo gikabo gya siasa nimbeta wakabu mutharimi. Thank you very much no ntuboko twethia nyumba nteto ira irina igweta katetune ka Amero ukolwo gweta na mbere gototingatira kiri mitandao ya kinandi at Meru TV Kenya. Conversation continues so that na twethira tukithira turena better leadership taborea moya ugere siasa baya maisha baya ithero rina igitarire gambita wa Shamutharimi Kabwe. Thank you. Egitare gukinya nande chibitari kindi Remero. Guardian Kings Ayurvedic Center ne chibitari retungatagira aje ba mirimu mwanya gitumagira ndawa cia gintwire cia kuma nthigurune ya India. Nande chibitari etwire mutindo jo kangangi barabarene ya kirokore katika nyumba ya ntuge na hoteli ya Kemiri. Ejo chemani na ndagitari wetu Dr. Alex ora bwije muno ja mukuru omwethe ogwate otungata ba mirimu ja diabetes, pressure, asthma and allergies, mirimu ya kuonana kimwiri, arthritis, acid, ulcers, infertility na mirimu enge mingi. Kwaranirie na daktari wetu Dr.